Saan ba ko ato nahalawod? Di mapugngan inin no hanga tumuro. Kindarakahan balot harayo na hakon. Kinsubay mo andalan para hanaton maupay nga kabubuason. Bisan kon may dako nga lawod haton nga diri matitinaw ini akon dako nga gugma. Telepono nala kita nagkakaistorya. Ining kamingaw mabugat hakon kasing-kasing. Pero kon nababati an ko na animo tingog nawawaraan kamingaw usa nga paghiyom